Whakatula o atu ki he tae haa mai. Ki he ka kai tupu ai whanua ko Ken Bela, ko he haa nābri mai nana wau. Whakatapu atu ki he tamasi I pilinis kalauni, tupu au toa o ka alala. Tahine Princess kalauni, sinai ta kala tuku aho. Tahine ko Princess la tu fui peka, ko e tala whika o lahia a tonga ki Australia. Whakatapu atu ki he hou eki ko toa, o ko mea mai me he wheitu ke kehe I māmani mo tonga. Ke kautau I whanua, mo e whale a matapule, kauta ki lotu, mo e tonga ko toa mea mai ke porokalama mitia whaifio ai University lo au he pongpongini. Ko alu se ane laftani, o whakahoha atu me he whaleni, I he pongpongpule lulu, aho wataha e peleli, wanoa wataha, I loto Ken Belan, Australia. Koe porokalama mitia whaifio eni, o ilo koe hokoko alo au, pe koe whikatolu eni o e angahala tāmate e whitu. Pe koe 7 deadly sins, oku ilo he le whakatonga, koe holi kovi. E whakahoko atu ia, mohatala no mo palofesa sosio lafitani, ke ka veinga mahu inga koe ni. Malo. Malo apito, Luciane, poko whawhitai pe he tawa au sia ai pompong koe ni, isa kua hoata, na mateuteu ke pongpongi ka koen ko hoata ki ova he tau tai ma kai ke whawhitai pe whamalmalu atu I he talamalo e whanua, talamalo e lotu mo e ako, pako whamalo atu sane whawhelo aki pa mo e whatapuko ke swahoko. Io ko e konga tolu eni, kutui ko e angai tau tukunga tolu, e anga hala tā mate hono tolu, aia ko e holi kovi pe ko e ihe lea whapapalangi ko e last. Pea ko hanga o whatonga I ke whahu ko e holi kovi, o ngai agi pe he to I tapu ia ko e holi, I last. Iyo. Ka koe hinga Lusane ko e mea nā kulawe kei ki mua, ai fihi koe ai uanga hala ai fitu koe ni he kumnau mei fōringa ta tau pia ku whainga ta ahono whainga ke liriu nau tō ke whatonga. He koe greed koe hori. Pia ku aspe ia koe hori. Pia ku toi aspe mo last year I he toi tapu koe hori. Ka koe tāna ke a koe hori kovi ke whawhai ke he I aki ai last pia mo greed. He ku fihi au pito ai ngā hala ai fitu tā manga tā mate kone fitu. Ahona ngai uhinga o ku wheu usi I he tuhu pe ke mei ke he mea tatau. Ka neongo ku nau ki fine line pe ai anga e nau kehe. Whekotaki lahi au pito. Ka au ku nau whekotaki lahi au pito. Ai a koe mea te tahoko at ki ai. Pena ta ostala noa ki he greed, ai a koe whakaitonga hori. Pea mo e angahiki, ai a koe angahiki koe pride. Pea ko nau whihanga ngai, hono tala noa I mai kau teolosia, pea peheke kau filosofa, tānu mea Aristotolo. Koe, ai kona ta ostala ki ai a koe angahiki, koe humility. Humbleness, hono whihanga hangai. Pea koe greed, koe charity. Pe koe hanga whaki ni maha mo te ke hori pe ke mao e mawhai mo e koroa ke te koe. Pea koe whaos koe ni I ahoni, tata no kai whika tolu koe last. Koe hori kovi ai kono whihanga hangai I he tala noa koe I he teolosia mo e filosofi. Koe chastity, koe ai, koe chastity, o last, ai apa koe ia te tā ki hoko ai, pe koe hoko ia mo luku mai, ke waha mo tolo me kainga mo mea mai. Koe chastity whoke hangi koe le ai kau pālangi, koe anga māu, Koe, chaste, anga māu au pito, koe tā uanga māu au pito. Kai ke he koe hale waha o tala no koe ki
ki he lust pe koe holi kovi. O whakatatau ki he lau koe kau poto. Ia, koe foi angahala tamata foka ne fitur sane koe foi omia me he wesite ke utoi fielave ke ai o hau he malai filosofia o hau he karistiane. Ka kone hau ko he malai filosofia me Aristotolo mahape na waslave ke ai pekai ko talanoia ki u virtues pe ko umea o ku pehe o ku lelei pe molare mo umea ku pehe o ku ikai lelei pe molare. Pena fai mai ai fo italanga ia ko ia o hau he kamata mai alo tukasiane o hau mai ki centuriono ku hanga ai he tu itapu ko kere ko rio Gregory ko ia i he centuriono i he Vaticano na ni hangarewa foto mai ai fo i anga hala e fitu koini pene hanga o whakahingoa koe anga hala tāmate pe ka matarewa toi hoko mai pe hono tālangai mohono whawhiwanaki ki tālangai o mōlare pe koe ngahi virtues i he malai o e whika tatau pe he teolosia koe malai tatau pe he filosofi utanoa e o mea koe sai kone hau koe ke hau mai ke kamata osi a lot fokasiane na ulawa ke hoko mai ke sangato Augustino hau ke sangato Aquinas e centuri tatolu peherewa e nau tala noa mai pe peherewa e Saint Aquinas koe ngahi anga hala tamati koe ne fitu koe ngahi capital vices. Koe vices koe ngahi anga kovi, koe ngahi mea o tae o ku anga hala o tae whamolare. Pani pere koe foi fitua koe ni koe ngahi capital. Koe hao me foi rea whakalatina koe caput. Caput, pe koe caput. Aia koe hauia. Ka koe pehe foki koe foi hange koe nake o starano ke usana tatano ke ai. Koe lai taha koe whatotoro nao pehe. Koe anga hiki pe koe hiki sia, pe koe pride, ko ia ai foi ului feke, pe akune kamata mea kotoa, o ne whakatupu mai ai, ai hori, moi hori kovi, moi hafu e toinga. Iyo. Aia koe tata anoa koe ahoni i he hori kovi, ai ko ku whatonga i koe lust. Aia e malawa peke tapehe, koe tupu mai ia mehe, anga hiki, pe koe pride, pia mo hori ka koe hawe koe ni koe uhinga hori kovi koe ni last o ku uhinga ia koe whahinga viri taki ka e mi ngao ai tangata ki ha whewhine koe uhinga pe koe ne fie mao whakaisino ki ai ia whounga o ku ikai whakamolare pe whakalotu i hono ui o ikai makatuunga he o whaka makatuunga peke whakatoria hori kovi peke whakatoria ene whema upe o speo koe ke maho ingaia pe kua ha o whai o peke ha o whai a ia koe mea ia kumare mone opita e koe talanoa e koe e tangata na lea mai ki he lust o koe ke kawe o whai koe love is pure Mari ai o kai ke kawa me ko e holy kovia pe ko lust e ko lust ia o ku whakapuli puli koe ka me whaka asma ata ka ba ia ha te lust ke ata o te whakapuli puli me he kakai pa wa pe te whakapuli puli pe me to ta ko whai at ke e te holy kui ai o kai ke ha me a whaka mola le ia e kau mo e mea koni. Hake peko ke tau tāno ke pride. Hanga e anga hiki o whakatupu mai e te anga hiki o whakatupu mai e te greed, Koe whakatupu mai ne mea koe ni, whakatupu e ai sio holo, ai jealousy pe koe loto kovi, Koe envy koe te fu fie mau ha mea ha ataha, Aia koe seo koe ki he lust. It's a secretive, horrible thing. Ka ko kai ke it's a human thing. Koe tau tāna whaken ke ngā hiangai ai kaka ai tangata. Ai ko tau tō ko tau tangata.
Pa ku tau auha, pe ku tau whaenga hianga o ku palaku moanga kovi. Ka kono whakaina hina mai tau tōru. Ke tau ki whenga ai umea koe ke sisi. Whakasisi i ange he tau mo ui. He koe hanga hala, tāmate. Iyo, tō ku maari e whuklusane koe ngā. Koe o kulahe pita tānoa ki ai whikau e hongo fulu. I he tau hao koe ki he lotsiu. Ai aku alu whakataha rewa ai hori kovi ia. Pea moe mea koe tono. Pe koe adultery. Ai a kapau koe toko taha e ku te ofa ai. Pea kohoto mari ia. Ka te alu kita ia ai a pehe whakaiwhakaiango fulu tapu ke alu o tono. Ki ha toko taha iho peko hataha iho kaunga api. Ange koe tala noa koe na whaika patsepa. Pea mo ko patsepa koa pea mo tala no iloa ia. Tala noa iloa. Aia koe mea ia ku pakuai ngahi tala noa ki au. Sio koe aue koe a mea koe a kataksiwa. Aue koe a mea koe lust. Moi fie mau ai tu i koe ni. O aue ni hangi o tamate i ai hoa patsepa. Iyo. Hangi o whikau ke alu he tau. Ko hinga ke alu o mate ai. Ko ni pala ni foki ka pa e mate te ne lava leva ao. O maa whiwhini koe ni. Pa aku so koe alu e koe ai lust o whakaili fia. Alu e tā mate. Iyo. Koe umea kou asmai he koe me afok o ku so na alu ai keise koe patsepa koe mo te vitana alu nau aia ona fe ofa aki. Ka koe fo i mau koe nai hoko ai pe hoko ai mo e tāmate o kune whakatupu ai toi umea tai whamolare pe koe uanga hala kou ke tā noa ki ai. Aia koe he koe pehe fo koe whamatala ia paura apostolo ne pehe o ku malawa ke te hori kovi pe i he e te sio hotomata. Aia koe uhinga fo kia ko te nofo a kita ia ka koe ai hatangata ia ka pau ko hawhewhine. O nofo ai whewhine ia mo ene whakaamu ana ke tangata ko ia horikovi ki hono sino. Ka aku i kai ke ilo mai he tangata ko ia whewhine ko ia pe ko whewhine ko ia ku osimari. So ko mea ia ko hinga ki ai he ku ko mea whamolare lusane o ku i kai ke ne pehe e ia i he tala noa he molare o maari e ko tā noa molare ia ko i fo iongo whakae tangata pe ia e te ongoi ki ha whewhine pe ko te ongoi ke te tawa i pere mahino ke te mohe mo whewhine po ko mohe mo tangata pe ko tangata mo tangata o ko i fo ke tala noa ia i he malae o e ako i he ngai malae ko ia unau pehe ko i ngahi ongo whakae tangata. Aina ko hu mahi human rights. O ko i kai ke pehe ia ko ongo ko ia ko hori kovi ko ongo ko au tai whamolare. Ka koe fo i whawahewahe ko ni me mei te whito ko i wahewahe ia i he lotu whakakaristiane mo lotu whasiu me ngahi lotu ko au nau whekau aki he koe fo i tala noa maaria ia o ko whietana ki atu ki ai ko tala noa ko e puta. Ko tala noa ko lotu puta pe ko whainga tui puta o kuna pehe o kui ai foi nima i kona pe ko ngahi 5 poisons ko ngahi mea ia kuna hanga na toru ia hange pia ko 5 deadly sins ka ko foi fomatala puta mari o kuna pehe o ku ke na toru me 7 isa me foi fitui anga halata mate o pehe na toru ia ko fitu yang halata mate o ku hinga ia koe ai ngahianga o hala o whakawhehoa naki ki he otua. Ki whinangala o tua pa koe tūtūne o tua. Koe nau fo i nima i kona nau tō luia 5 poisons ai o kau ai lotokovi. Koe whihia, koe pride, koe angahiki. O ku whainima koe au nau pehe nau tō luia. O ku whikau aki peia moe tangata. O koe ke uhinga e ko inga ko hawhina ngalo pe koe anga i whina ngalo o atua. O uhinga beia, ko ne taimbe o kuha uai ke nofo e whiema o e tangata i hono iko, i hono kita, i hono self,
Pete ne hangarewa he u mea ko ia he u ni mai kona ko ia o mau I ene mo ui. E ka ui kai kia ne whikau ake nai mo tui. He koe tau pehe fo koe sins o ku hinga ia koe ngā mea o ku whiharaki pe koe ngā hianga o ku hala me he hanga whakautua mai whina ngalo I otua. He koe sins koe anga hala ki otua. Ka koe kau putai ne unau pehe mai nau tauria. Koe anga I e tangata. Ka tene tamate I koe. Poison. He koe whakakonahi, koe mate. Whakakonahi pe ke mate. Ka kou interested au he tala no koe ki he mōlale. Ke anga whakamōlale koe ni utau tāno mai ki ai, paplahi o tāno ki ai. Koe kusio koe ki he oku iai ai hange koe hano ha liliu ai mea kou tau I koe anga whakamōlale. Liliu whaka sentul, liliu whaka generation. Hange kou kusio koe ki he tangata koe na whanau ke koe ni tānoa. O tau pehe tato koe mōlale, that's it. Koe tau tutuuni whakamōlale moe, anga whakamōlale, that's it forever, Ka koe ne sio anai hange koe ne sio koe ke taimi koe I Amerika koe na ia ume na tapu. Ia, whakamōlale. Mare. Ka nau hange nau tore whakangofua ai slavery. Saipe ia, Saipe me ia koe ia. Tā mini whaki u tau lau whakapehe koe o kovi whakamōlale ki te hangau o enslave hata. Ia, whapopo ai ki whakapopula hata. He taimini. Ka koe taimi koe ne tāno pe anau ke ngā he me ai he tutuuni pe koe tāno ke mōlale. Nai liliu ia according to the day, Mari. Liliu ia ke anga nofo ai society I he taimi ko ia, Pe lahi ume ana e tapu au pito ia, na awe kita ia o whanai pe ne awe kita ia o tuku pōpula. Koe taimini ia, because of hange koe tau sio koe ke human rights, ngō fua ia e taimini. Koe ke kawe he ngahi tutuuni koe he taimi ko ia. Iyo. E koe mea whoki koe mōlare Luciane. O koe ai u mōlare ngā welahi ke ai kau filosofai malai o e whika oku pe koe ngahi ulunganga whāwhonua I he kuhanga o whātonga ai pe koe ngahi ulunganga lalai oku whakamāman lai universal oku absolute I hanga hono ui pe waireo ai mōlare pangkala no ai pe ai malai o anthropology as well o anthropologia I he culture oku I he cultural relativism koe whairea pe aku tala noa I pe he I whika ai koe mōlare ia oku conditional oku liliu pe ia o whakatatau pia moe fo I ātakai ko ia pia moe anga ai whahinga mahino I kakai ko ia ai au kui kai ke absolute o aplika po pe ngāwe aki I he society kotoa pe ka koe mo vete mai koe alo te whakaristiane nau hawa moe aka ai wesi te na nau hangarewa omi o tu whaki mahamani ai whakaukau o kui ai pia moe mōlare o kunau universal koe whoire ai o kunau global ai a koe mea wanu hange ko hatalanu anu hao he human rights ko ngahi mōlare o whekau ake mo whakaukau o natural rights koe whahinga tui nai hake mai sin turi tā whitu tā wau taki mā filosofa ko John Locke ka tak mukau filosofa ke Rousseau Voltaire ai a koe pehe ko tau tupu mai I he ata kai whanatula pe koe pehe toi pehe John Locke I he malmalo e o tua o ku tau tataupe tataupe e tau totonu whakai natula aia o tupu merewa e o whakaukau whamolare nai os whatupu pehe kaukarisi ka o nau whelaanga pe whemari akia o whaifio lelei ai ko hange koe justice ko hange koe rights na ke tāno ka human rights
O kala mai he natural rights i whainga whawhekiki koe ni. O ku katau pe ai totonu ai fisi initia Papua New Guinea mo Awhirika mo hafo. He koe whahinga ko toa pe tangatana na utupu mai na tula o ku tatau. Pea koe whamau reo ke mai ai whamau totonu pe koe totonu mau ki ai justice. Paurewa ke tatau. E tatau pe justice i hene mafola koe ni mamane aho. Ni e kai ke te teolat kita ke koni sutonu me lao o ngai whanua o ku toi kehe ha justice koe justice tam universal. Tuku kehe ka pau o ku kai ke tāria he whanua koe ai justice koe ko o ku tau ilo he koni sutone mo Westminster mo democracy. Ka koe whok melu se hane o ku conditional o ku relative o ku malama pe ke ia ai foi urunganga e saia ki Papua New Guinea kai ko via ki India. Ko hinga koe anga whafonua keke, moi whainga filosofi tui keke. Aini ko ku ke hanga au mai. Hangi koe tau pehe koe last, koe hori kovi. Oku lau ia koe anga hala, i anga hala tā mate e fitu. I he karistiane. Pea moe lotsiu, me ngahi lotu mehe lotsiu. Ka koe ngahi tui whakalotu e poka ngahi anga whaponua ia ni, koe tō atu ia. Ta koe pe mo whahinga, ai ko kuhinga o ku makatu unga. Koe ngahi lotu motu aia, lo se ana ke nausio nau tolu ko lahi tahana, ke nausio nau tolu, ngahi lotu mehe mamahe me lotu whakasiu mo mea. Ke nausio nau tolu kowe last. He koe konga ia o e nau ngahi o wau whalotu. Ai koe ne wha uhinga ki ai, o ui ki ai o koe uhinga ki ai o wha ai koe lotu hitene. Ai heathenism, whoke koe uhinga taha heathenism ia, koe whainga tui mo whainga lotu, ke tau o mai pe o whakawhia fia, whai ngahi o wau, pia osko ia, pia tau whai ngahi last, mo ngahi hori kovi ke, tangata mo tangata, whewhina mo tangata, nei lau pe au sai. Conditional, relative. He ko ke iai pe whoke ai, hangi ko tau sio ke ngahi lotu koe ai paganism. O kua o peke a honi o ke tali pe ngahi anga. Pehe nia, he? Aia koe fo i anga hala fitu anu ko tau sio ki ai. O base he Christiandom, he? He lot whaka Kalistiane, ka aku toi base pe i he lot whaka Muslim, i he lot whaka Siu. Ai last he? Ko lot whaka Buddhism. Ai o ke iai pe a ngahi lotu, kulupu lotu la lahi, o kai pe nau tale na toi mea koe last. Ke nau tauria koe fuhia tā mate ia. Ka ke ngahi whanua ia, hange koe ngahi whanua Muslim, o tā mate na tore ka kai. Ma o koe o nau o nau holi kovi. Ai koe mei whako ngahi lotu na tupu mai me lotu siu. Ai tui whaka e palahame. O kua o make lotu whakaisa nemo me. Au nau tōruia i he angahala e fitu. Au kai rewa ngahi hange koe puta ia. O ku nau tui ke u te toi whakaukau koe ia ka ihe pui tua uhinga kehe. Hange koe nau lawe ke ana. Pea rewa ngahi kulupu lotu ia koe nai ui koe pekan, koe paganism, lotu whakapangani, koe pekan koe pangani, pe koe whakahiteni, koe whainga lotu e ua koe nau ka inga api. Na i kai kia hapalopare maia i he lasti, koe konga ia o e nau ngahi o wau whakalotu, na i ka ui ai. Aia, ko whenga pia koe ke tā nalu sane i hene hau ki o whamatala koe, hangi koe tā noa koe na tangata koe na ke tā noa ki ani nai. Ai relative koe me conditional ai mea koe mōlare. Ko ki wheho i en siwa. Koe tala nau koe ne hao me he lotu he pelupi koe hao mea. Lotu mea e palahame. Pako tau ilo e whi tā nau koe ka te vita. Na ia tau koe hae tau te ko te vita i hene whaia whi anga hala koe ni. Ai ne last koe kia Patsepa. He ku tau iloi na e mate koe ai hoa o Patsepa. Pea malilewa te vita mo Patsepa. O maua e tu i o ngō poto koe ko Solomon. Na ia tau te ai o tua kia te vita. I hene whi anga hala koe ni. Koe mea ia na e iai hono tau tea.
Me, pe utala no pe ki ai to sa me mo to ko ya. Kana ka ko kau ko lo tu frasiu ko kau ko o whakatombala. Aia ko me ko ne fai te vita pe Hawaii. Na whakatombala rewa te vita pe tala noa kai Luciani na tangi lau ne ha no wala whakakere ne mo ui. Na tokota te vita au kai mo ne whakatomala. Ko fui mea ia koe na la vai o whamore morei he o tua. He na hane hanga o vete ene last ene hori kovi koe na whai i hene tāmate o ai ko ula ia whoke. Ai ko ula ia ko tāmate i pen nai os hoko whoke ai fwoi o wawe mo pātsepa. Pe fai rewa ne foi whakatomala. Pe nai whamatala koe kei nai tāri he o tua he nane vete koe hanga hala ia. Nane hanga vete ai foi kovi ko toa pena ne fai o kore whamore more. Pe koe ako naki a koe whare ia koe nai fai. Pe koe mera ere nai hoko. Nai pe he nai whamore more i he o tua. O koe e ko ki i manatu. Ko taimen koe ne uton ki ta utoha whai whikau heni. Ke ne whakatontonu e atala no koe ni. Nei ko ki manatu ke tāna koe ka te vita. Pare. Nei kau e tau tea. Koe ke fu whalala mai ke ku fu ilo whakalota. Ko au e ni o koe ke whalala. Hangi ko ke ki manatu. Nei koe tahe ngai tau tea koe o tuana e whai ke te vita. Ne kei ke tukuan ke ne hanga o langa ai tempale. And I'm not sure whether that's right or not, pe tuki langa le vai e Solomone. Yeah. I tempale. So I'm not sure. Kai tuk whakatontonu e whakatontonu mai tau. Pakapau ko hara ko mau pe na e tāri e o tua. Iyo. Ai ka koe tau te aeni o ke uhinga ke ai. Ko tui ke koe ke ufumaure reiki ai ke foi kai ke ne langa tempare. Kai tuku ke Solomon. Ka ko mai ai poini alu sane na ke aumia ne nai. Ai mahu inga koe neongo koe foi hori kovi pe nai whai ai foi anga hala e fiha e te vita. Kana ane whakatomala. Pane kore whamore more. Katoa. Ai me ana ane whai. Pena toi hoko atu rewa kai hau rewa na keke koe mea kou maari e na i kai ke fua e Solomone ai foi whihala ki a te vita. Ko te vita pe ia. Nai whai pe ai foi tau te a pe moi foi ongo i hanga hala i a te vita. He koe mea whakia e seo, that was a good thing. He tau mantu i toi tapu pe mai whake ai hanga hala he. Ia. Your sins will visit upon your children. Ia. Ai o tala mai he tohi. Te hanga hala e alu ki te whanau. So, na e monu ia au pito ai tui koen ko Solomone, na keke rohi foi anga hala e ne tamai, pe koe ne eiki a te vita, o mau ki ai he, because he was a very wise king, ko tamasi, ko ni ko tamasi nai, blessed. Paku tau ilo i pea poto lahi he, na keke te ha tala no ka taha poto hange ko Solomone. Ia. Te koe taimi a kou ku maari ai he koe takawe ngā fo koe hori kovi pe koe last. Ka ku asi mai pe aku osi hoko ia. I he mo ui i he historia i ho tau ngai whamiri. O kui kai ke pe he koe toko taha koe nei tupu mai. Ange koe whakatapu koe ngā koe hori kovi e mala ia maupe. Pe tene fua maupe ai foi. Whihalaki koia. Hange koe kulau koe tala noa mahino e tā noa koe ni tā noa ka Solomone. Pea kulahe mea pe kulahe Solomone he historia. Iyo kulahe kakaina ko kuhinga koe kulahe kakaina e whanau i mai he whahinga mea pe he kana i kai ke nau mala ia ai pe te nau whihalaki ai pe te nau wanga hala ai pe ko hinga koe fo ianga hala pe koe fo i tai whamorare. O whatonga e whera ka kaina e tupu mai i he relationship e he ka oku nau hoko nau tolu koe kau whai whekau hoko koe kau tangatai ko kuhinga pe hange pe ko Solomone aia koe ko wheho i a koia o ka pao te hoholi kovi ki hata
Pea osiko ia. Pea au repent. Pea au kole whakamole mole. Pea au aia e hanga lewa he o tua whakamole mole I au. Pea teu. Is that what we're saying? I ko mea eu kutala mai mea ne hoka te vita mea eu hoka toi tapu ko uako na ki. Ka kupawha ke te tokanga he. Ke te tokanga ki te ki o I pehe mai just because e hanga o tua o forgive you, ha o repent, he kai ki tau tau whai koe mea koe ni. That's what I'm trying to... Ko uhinga mea ia koe whakatomala mo ho repent ko ho tafoki me ai. O I kai te ke tau whai? I kai ke tau whai. Hange pe ia ko hano whamau I ki tai whamau a ngā ki ha te whai hanga pehe. I ha te whamalo hi a taha. Pe aus koe pa te toi hao whai. Iyo. E toi tau tea ti ke toi puke mai kita. O toi tau tea lahi a nge ka pati. Iyo he ko whai e o mea koe alusane o whakatata. Ki he mo ui e tangata. I tau nofo. He ko ni hao hata au tau ai tau mea I tonga. Koe tau tāno ke whamata whatomala. Koe tau mea tonga koe hulo wifi. Koe hoko hamau mau mo hanga kovi. Ki au eiki pe koa e te taha upure e kita pe koa toha kaunga api. Koe fo I practice koe ia. Koe fo I mea koe au tau whai whaaha pe koe hoto mari. Paku te aro kore wha more more. Wha māto ato. Ki e te anga kovi mo te anga hala. Pe aku tala noa rewa paula ki ai e apostolo ne pe he. Ke te whenga ke te mataaki mea. O te toi whai. Aia ka pau te toi whai. Hange ko te vita. Ka pane te osi pe pa te whai te vita mea ta tau. Tau tui e iai fwoi tau te ihanga sio whalotu. E iai fwoi tau te mamawhai whai kia te ia. He ose ene whakakere kere he aho e whiha. E laulau aho ene whamamahi mo ne aukai mo ne whatomala. Aia ka kui kai ko ha excuse ia ko me aia ke tau kalo ki ai hange ko ta noa o pe whatomala pe pe ospa te ha whai ai fo I hia tatau pe. Ai fo I hori covid tatau pe. He tau tea ki taia he whamawa ngai maman pe tau tea ki taia he kakai pe ko hai. Pe e tau tea ki ta e he o tuaka pau te tui whalotu. I he tānau koe e sio koe ke te tānau hangi koe te tānau ke anga hiki mo e greed pe koe ahani koe hori kovi pe koe lust he. Ia. Ka te sio ki te ki a taha pa te mana ko kai ke ai o kui ai e fo I level I he te ao koe ke te sio ki a taha. Ia. Pe te mana ko atuai. Pe te pehe si tamasi I siana whakaafo o whai. O alu koe me iai ki he lust. Ai e koe fo I whakamau koe whai pe koe alu koe ai sio e te sio pe ki te whakaafo whai I hata. Mo alu koe ia ki he lust. Ai e koe ni alu koe ki he lust koe te alu koe o te whakakau kovi. Ia koe te he koe last year hange ko klave nai o ko tāna koe kia paula hange ko ho mea ko tata no fuki ai. O ku alu ia wa ki e te whakaukau ko hotoloto. Toki ke e te alu o whai e fo I ngā au e koe o whaka materialize o whaka whotunga mai fo I ngā au e koe ia I hataha. Ka ko hange ko holau alu ko he te whakaukau ko te hori kovi I hoto mata tala noa ki ai. Seke ke mea ko au whihi au pita I hoto mata I he te sio I hori kovi o hoto loto ki a whewhine pe ko tangata pe ko tangata ke tangata pe ko e hape. Ka lotong ko au ke te o whai lotong ko ia au whai I he fufu hange ko tānoa lotong ko au ku o ku whai I he whounga o kui kai ke whakamolare e tau no fo ka pau ko society ko au nau hanga tari ai mea ko ia ko anga hala pe ko mea tai whamolare. Iyo. Ka ko ke wilo I pe ko lawe toi ki ho poini ko o hinga Iyo ke. I kai o ko mahina o pita. He ko hange koe tau ko e hao mai koe tāno ka e tangata koe ane hawhi. Ka ne sio koe ki he technology. Iyo. Ko he taimini. O kune pehe e ia
o ku hao e technology he taimini, o ne hange e ia toe, whakawhai ngofua i ange ai holy kovi pe koe lust. I he kakai, ko hinga koe te hange koe televiso ne, pe koe o mea o te lava sio ki ai i he interneti. O ne hange e ia toi whakawhai ngofua i ange ai anga ko ia, mo anga kovi ko ia, mo i kakai ko o nau nofo ko iho nau ki ilo ki o sio ha mea koe ki tonke nau sio ki ai. O whakatupu hake ai anga koe ni pe koe holi kovi koe ni. Ia, koe mea e koe ia o ku whihi au pito koe tau toi hau koe tau tō uria, ku ta hau whoke ni me fwoi tāno ai pe o anga hala, e fwoi anga hala koe ni a te ia, me he hau me he deadly seven deadly sins me anga hala tā mate e fitu. Ka kamata kange ko ho mai u tala noa koe na. Kamata rewa ke ta sio ki he ene hu atu ki he society whamamani, hu atu ki he ngai kupu ke he, hu atu ki he teknolosia, hu atu ki he ngai moi wha businessi. He koe mea ku maari ero san. Koe society, pia moe kuonga koe ni, pia moe ngai society o wesite. O ku tauhanga o tala ngahi mea hena e hau, mo lo whakaistane, mo lo siu, pe o ku hau, i he ta whaake taha, i he ngahi tui koia. Ka i he ta whaake taha, o kau whaata, ko uhinga, ko whahinga, a whakaukau whakatemokaalati, na e hau mei karisi ki he tau ataina, mo i whiri tau ataina ai tangata, o hu mai i he human rights, he kala mai he human rights, ko last year oku ikai kovia. As long as you're not hurting anyone. Yeah. Ko whakalea whakia, ke oa te physically hurt someone. Ai oku saipe te whakaukau ki taia. Ko te vivili mo hea fua, saipe ia. Ia koe whiwhila waki koe ahoni. Ko tangata mo tangata i he hori kovi, oku kovi pe oku sai. Pe koe whewhine mo whewhine o ku kovi pe kusai. Tala mai he ta whaake taha o ku kovi. Tala mai he ta koe laspo kia i he mahino ke lotu. Ka koe ndia ku alu whoke ngahi lotu uia, i he mālohi ai teke whakatemokalati mo human right. Ko ta alot koe ki ai, hange ko ta anoa ki te whoke mai ke teknolosia. Ku tala mai rewa he human right mo temokalati. Ko mea kunu ka tāno kai koe hori kovi, o kui kai ke kovi ia. He koe kui ngāni. O ku mahino pita me toi tapu, koe tangata mo whewhine i he na whehori kovi aki, pe koe alu ae ki he, pe koe alu ae ki he, ka eri ake mari, o ku lasti, o ku hori kovi. I ahoni, whakangofua pe ia. Whakangofua e human right. Ko me ena hao me karisi hao me motu kona Lesbos pe na pehe ko ta sio ko ke kau karisi me kau lo mama kau taki na e whaata pe tangata fifine mo fifine e whaata pe ai mari toko lahi io mo u society motu ke au ka ku to hao ya he ahoni Luciane i human right mo temokalati pe ko teknologia o yawe o ku ne whaka ngofua e ia ai last keke. Ai hori kovi keke, he oku o mai he teknolosia he interneti o whakaata mai i he YouTube, whakatau mai e ngai whaunga keke i he Facebook, o whakaata pea openi pe ia i he interneti, neongo oku tala mai ko umea koe au ne whakatupu e umau mo e uangahala keke. Ka koe uhinga wha koe totonu, koe right. O kalamaya koe pe totonu e tangata ke ne whiri tau ataina, ne sio he u vitio, sio he u whakatata. He koe mea koe au te aifoke ai whainga whakaukau ke Luciane pehe. O kusai ange ke ai e u mea pehe ke sio tau ataina ngai vitio. E u kau ui koe u vitio whare eria pe koe ano whainga whare. O behevo. O kusaya ngeia i hono taofi wha luku fua ka e oe ka kai tangata ia o toi whai ai uanga o toi lahi ngeia i hono pau si holo ai wha nau mai. Ka kai whiwhine mai.
Ko mea ko ai ko fare ko fare ko brafo. Ko fare ke o ki ka kai tangata. Ko hono uhinga ko foi mea ko fahinga tui. Ko mo I fra business, fra capitalism, ko tui fra human right, tui fra ko ta hawa ke mea ko fulolo do bite alwa ta na ki ai. He ko tāna foi ko mei mo ape. A ngahi whale koe nā mo ka kai kōku nā whai mea koe ni. Aia, ka usea koe si o neongo mea ia o hao he society. Mei ki mua me kamata māma ni, neongo kamata o mea koe ni mo. Ngahi anga koe ni. Ka koa maki tāmi ni uk tau kei whainga tā ia pe. Ia ngahi mea tatau, he? Aia koe neongo ha ia mo ha human rights, mo ha whakangofua mo whainga tapu ie mo a ie. O kai peke awe angai koe ni me tangata. O ke na fope he tangata, pa ko ke repeat pe tangata, me he ta o ki he generation. Ia, mana tui koe u mō la re mo lao na e whau ke whakaurunga ngai ki tauto. Ka koe tangata ia, koe fo iongo whakae na tula ia te ia. Ai ko kui koe hori kovi koe lasti. Ka koe whakaisino, fie mau whakaisino, ka koe mea kou tau pe heai o kuanga hala, pe kuanga hala tāmate, I he uhinga he tau osfotu e mea koe Māori. Te ke tau I peke o Māori, pe o te ke whai e mea koe iaka o reo ko ke Māori, pe o pau ke nofu mo Māori, o te ke toi whai ia ki he, pe o toi hawe ki he, koe ututu unia koe ne tala mai o kuhala. Ka pau e toa o katoa ututu unia koe a hange koe umea koe nei hoko u society lahi e kua hiri me nau whainga whaunga nau tō. O koe kai ko hanga hala I e pa koe koe mea eu whaka au kutai whaka mō nare. O ku fihi, ka koe ahau ni whakalusane, ko pau ke tau whaitotonu. We have to be honest. He koe society o ahau ni I he wesi te. O kune hanga pou ai fo I anga hala koe lasti. Pea kune toi hanga I he tui whakamolare mo e lot whakalisiani o tata auwhi kai tata auwhi whakatatau ki he lao. That's right. Oku nai e ku chapter e ku vahe nau whao E mau tohi me university whanua Australia he na pulusi ta hiwa walu. Ko mau tohi koe ni e mau konferenisi I he niu ki he tauhonoa I he Pasifiki ka koe ta anoa I Tonga. Pea koe World War II. Ka koe ku tala noa ai ki he ku ngalo mea e nau hinga e kua humailu sani kau whamanmanata ku toi ngā ia. Aia koe anga koe e ku sio a koe tāna fwe ke kau whaiwhikau mo I kau taki lotu ki he anga hala mo whakakakano he. Ia. Aia mahal koe lawin koe nke koe anga hala koe ni koe anga hala ai kakano ai fie mau koe fie mau ai kakano io whakasino he ko saenga ai te whirea mahu inga ia fie mau ai kakano hori ai kakano io it seems to be more potent me he flesh io a need of the flesh o tano pe kia doi tapu flesh kakano hanko kutoe ma mawhange ia ko he tala noa ko me ia ko ni kwangi ko ha me ko ki lava ia o ta ofi sorry kata o ta ofi you can't he ko kakano ko flesh ko to you know you can't e ko no tala mai ko poi ni ma tapu ka ko to tala mai pe ia o whainga ta io he ko foi fie mau ai tangata ke fefine mo fine ke tangata hange ko kulawe nai ko fie ma o whakae kakano ia ko hohoria e kakano whakanatula ka tangata ma fefine o kutupu mai ko kia neongo pe e fe mau i ke avosini ka ko uhinga ko lao mo molare mo ko nistu tone ko ia o kune hanga koe
o fai tu unike ke a koe ke ta ofi ho fo iongo mo fo I fie mau ke aka ke mui ke ko tai pete ke la kai ki tuai ho kai mau fa molare mau fa anga hala I ene fika waki mo fina ngalo e tu ai ko humanity e ko pau ke ia ai ngahi tu unia ke keep them contained he ke whaka si e ngahi mea koe ni he hoko pe ia hoko ia ka o mai ngahi tu uni koe ni pe ngahi system ngahi founga mo faunga ka pate tau te kene whaka si io honge pende ko tau tano ke mawhai pure ko mawhai pure ia o ku fie mawhai pure pe fie mau pure pe toko taha ko toa ia ko fukonga ia o tau tolu whai ngai tangata sai na ilo e mamani pa na ilo e kawako pa na ilo e umalae o au ke lotu fe mau ke whao e foi whaunga mo foi whaunga ke puke ake tangata ke lomi ake taimi koe e fie mau pe e ia ke pure ai pe ake pure ha toko taha hange pe ko tau tanoa ke las ai pe ake ke nofo mau pe ake he hoko ai e umau nofo mau ke o se pani tipo ko wifi he kapau he kai ke ai e foi whaunga fokia na o mai nengo he ahonio ko alue ke hange ko Australiani ko ke to e wha mahu inga tanoa o se pani mo wife mo Maria hen ka tau bebe te ke mari pe ikai tifecto pa ke tifecto pe ko ia he se ke tau malu ai aliliu a konga tifecto pe kita no fo ma mere emosione pa ko na feunga bebe alu a mere to e kumio no tifecto eta ko whakapoto ia a e tau mawahe ai me a whakakaristiane ka tau alu tau tōru ia e lawaia ke ui ke whai pia ki ho horikovia au ko horikovia pio nofa mere emosione pe aspe ko ia pa ke toi ki atu ki he I he uhinga me ta whaki whakalotu ka I he uhinga koe me ta whaki whaka human right mo te mokalati he wei hono fuanga ta whakalotu o na whakakaristiane te mokalati ka koe ke ilo ka tonga Koe anga whakita anau ka tangata koe ni ke technology. O ko ara tueni ai technology he taimini e lava ke hanga pe hoto ata mai. Hange ko te tangutu koe mo te ki mouse. O te pepe holo mo press te mouse. Koe ara koe a technology ki he AI. Because artificial intelligence. E lava pe I he kaha o wa veni mai ke te ta auto pe koe te computer pe te use hoto ata mai brain power ke te ngawe I holo I umea he te computer lava pe o ta mai o ki tai o ta no ke ata mai computer o le pepe ke te whai ta auto pe ki tai o ai koe ko ta no ko se ana pe he o hangi koe to whakaili fia ange ia ke ta no koe ke lust pe koe horikovi he lava ke ta oto hata ko ta haia te lava leva si o atu ke me au whakaukau I hata ko ta tangutu e te ko ta haia koe a whakaukau e hane fo I whakaukau kovi ko ase ke computer pa ko pe tangata koe ni o ko tau ilo I mau pe koe mea kātou pe ko online e lava ke hack hata ko ta e lava sio hata ko ta aia o vale pe kapau tau pe hengu wa anke taimi koe ni ku lava hoko ata mai o whakalele computer o vale pe ko tu umaha ta haia hack computer o sio ia ke mea kātou hoki ata mai o ko asi mai koe he computer o ko whakaukau ai o toi whakaili fiangi ai mea ia ko ia he te whakaukau ka pau neongo ara te teknologi o ne hanga we sia mea lahi he tau mo ui whakatupu lahe u mea o koe ke sa ia he koe teknologia ia o ku amin ki he taranoa ki he teknologia o internet ilu se ane o koe ke te a te privacy a kita neongo lohi aki mai tau tolo tala mai o kumalawa ke ai te privacy ka tau ai fo I ata koe ni ko mea ko tau pēr te whai I he teknologia koe ni o ku ilo ia he u kautaha koe o punau hanga pūre koe ke te pūre ha te mea mo e te anga las horikovi o whai he teknologia I ha te sio mo e te mea kātoa ko ia o kuma o kātoa ai ku tau pēhe
Ko ukauta ko niange ko Google mo mea. Ko hangena tore ha whangafu otua. He kuna auto kai mananga mai ke mea ko toa peu te whai teknolosia. Sai. Ka kui ai foke tala mai Privacy Act. O ku nau hanga peo ai o malu ikita. Confidential. Ka ko ku poinia ku aku nau malu ika ku nau osi ilo to onga e te mea na te tā mea na te sio ai. Mo te fie ma. Mo te fie ma ko to pe ku te ave ke interneti. Ka ko ke tau whawhatonga ai foko ke ilo lahia. Ai whakai ki o ki kai toi pūri hao mea. Iyo. Sai. Kua re me kakaya na lau na tolo hu mai na tolo he computer he teknolosia na mai na tolo sio he te mea ko to pena te sio ai mo te whai he te computer. That's right. Ke ne whakamana wahea mea koe. Iyo. Pe hange koe mea uke tala noa ki ai. Pero pau te nofo kita o sio whakakau ngā ue ki hoto ata mai ki te computer ne lava ia toko mea ko toa pe ai last mo hori kovi hoto ata mai he te computer o malawa ke toi sio mai a hata ke e malama ia ngai e tala noa e alo e teknolosia koe. He koe virtual world koe foi mamani koe ia virtualization e process koe ia he computer toi fu maari a toi e pe toi whakamana wahe. Ka ku tau hau pen ke tau tala noa koe ki he hori kovi. Iyo. Sane koe ka venga maari e mo mahinga neke ke uilo te ta whae ta tata noa te ta haua o mai ke u whakaukau nei kai ke u whakakaukau ki ai. Ka ku omia i he polo kalama koe nei o koko alo au. He koe mea koe ni hangi koe tata noa koe ni ki he angahalai e fitu. Ko angahala koe ne fitu hanga koe angahala koe ne tatano ke ahoni ai holi kovi. Ne hanga o affect ne wesia a tafa aki ko toa pe e te mo ui. Ka pao te pe ko au ko whai e angahala koe. Koe urua ki pe o ko whai angahala ki au. Ki au. Ko toi angahala lewa ki o kohoa. Mare. Te alo lewa ke whanau, ke whanga moko puna. Alo lewa ke kaka ko no whai, ko lohe ki nau tō. O ko peata o ko pehe, ka koe moonia o ko pehea. Aia koe loia ko lohe ki e kakai ko toa pe o ko whitaulaki. Moia he, aia koe fuu me alahi au pito e te sio atu. Ia ka ku hange ko... Fie lau no tau te alahi kita. Hange ko tala no alu sane. Koe kamata e fo i loi ko toa pete te whai ko e te ulaki lohi a ki kita. That's right. A kua e lau lahi kai kau teolosia me kau filosofa ai u tui whakalotu. Koe mea ko toa pete te whai kovi ki hataha, ko e te whai peia e kita kia kita. Ai paku toi furi hifo e whai whakarea ko ia pehe. Ai ko kui ko e lao koula, Golden Law. Golden Rules. Iyo. Oua te ke whai, ai me au i kai ke loto ke whai ka koe, o ke whai ke toko taha koe. Iyo. Iyo. Ai ko no furi pe, ia ko no furi he pe foi me ko pe. Ani ko na ulawi ke ane nai. Ko no furi he pe foi me ko me ko vi ko te ke whai ke ataha ko whai ia ka koe. Iyo. Pero cuando estoy furia que pe a Golden Rules, pero Golden Law, por la ko la pe. Ko me agote que fai ki he. Fai pe a me o que loto que fai que te koe. Ai o hai a greva e tata no a ko ni. Ko ta ai wa to ma ta mini de nima, Ai foi whakau ko ia i he ta hau ko ki he last ki he horiko. Hori kovi he lau ai kauta makoe, hori lere ia he lau ai kauta makoe. He ngu whakaata, nai whakaata i ono aho, i he ngahi tui pe ngu whakaata he aho. Iyo, hange koe lau koe a kau pagans. Koe mea ia koe ia, pe koe holi whakakakano ia koe ia, o kusai pe because it's part of humanity. Ai ku tali pe e nau tōru, koe konga pe ia o tangata, Pau tali pe e nau tō. Ko hai. Ai paganism. Ia, paganism. Ai tu ia ko ia. Pau sai pe ia. Ka ku hoko e mau he. He ko whakaukai koe ke whit ngō fulu tupu. Ono ngō fulu tupu mo whit ngō fulu tupu. Ia. Nai hawai
ai whahinga mo ui koe māmani koe free love. Hawa rea koe ia mo ngahi, mo kau ngahi kulupu, pana e tupo u mea koe communes I New Zealand, Australia, Britania, Amerika. O e kakai o nofo e whetu koe ni. Pe nau whai te liha pe he nau nofo. Mo e kakai o nau whiohi mo ia whakasino pe koe ha. Free, Free kau kau e mea koto. Koe ke ha me e tap. Koe 50s, mo 60s, 70s, 70s, 60s. Lele mai koe mea koe ni. Pe na elele pe kai koe communes pe na elele pe I mamani. O lele mai pe koe whakatonga elele he kakai. Kamata leva ke break up e u communes koe ni, Koe ki te lawa e whakalele koe ngā koe mau na e hoko. Mau ki he kakai whaka mōlala mea kātou. Kakai koe na nau pe koe e sai pe ka nau tōlu. Whakatonga e nau tōlu nau e sia lahi au pito whakaata mai. Pea tāpuni lewa e uwhitu koe ni. Aia koe alue koe ai mea koe ni koe lust pe koe Holy Kovi o tau mea koe te alpea wea pe he sai pe ia. Kai alue koe tai mimo ne hanga affect koe. Ko alue ai mea koe alu sane na lahe ko stati ke mea koe ia. I mo meni koe ai Sydney Realism nai kau student ia Professor John Anderson I he Sydney University he nau hau na nau fihia I he mea koe ia. Pea na hoko ai ngahi mea ai na e fu sia kakai ki ai o tai whamorare au pito. Ka koe mau foke nei kai ki aha whahinga system, whahinga whaunga mo whahinga whaunga I aho koe ia ke ne hanga puke ki nau tolu. O hange koe ngai whaunga mo tua koe nei whai I ngai civilization mo tua. O hange koe tau tolu ngofua mari lahi. Mari toko lahi kakai tangata, mari toko lahi kakai whewhine. Kana ia e whaunga, ia e system ke ne hanga o tataki. Koe whai mea koe ni mga fulo no fulu whitu fulu ke tāno ke ne te kai ki aha whai system. Koe ahoni o ko ia e foi whaunga ia he ahoni o kukawa human rights me democratic beliefs. Kawia I hono ai e foi whaunga ko apa ku ai e Australian ko ke te whamahu inga e Maria. Kai tuku pe ia o tawa tāina ko inga ko ai totonu. Koe hau ia koe mea koe totonu. Pea koe se aire o kona ke helu san mani mga fulo no fufi ngo fulu. Koe foi whaunga ia me foi sistemi he ahoni. O kuhiri whaki ai e foi mea ko ia, ai kai ke toi mahau inga ai mari whakakaristea ne ia. Ka I he tā I wā tatau, o kune whaatare wā ia ai foi ta whaake tā. Ka koe ke pehe ia ai ne kai ka mea pehe nai hoko I he mari whakakaristea ni a Australiani. He nai, he koe uhinga nau mafuria, nau tōria ke he tifecto, ke he foi whaunga sistemi ko ia, koe ngai koe lahi a vete mari. Iyo. Koe fusetistika vete mari. O whakaukau e whamawa ngā mo e pure anga. Koe hae toi aonga e mari he ulahiange me te ia. I kau toi ngā kou nau kei nopo nau ngā mari. Aia koe uli liu whakamamana lahi whuki. Kau e ne whakawaki mo e whakaukau o e Holy Kovi mo e Holy Kovi ne kakano kata noa kia. Kau whawhoke atu. Me o se tā iwa. Iyo. Kai ke whaksiwa hange koe mea koe nuk tāno ki ai free love movement koe mehe. O kai koha mea ia koe mea ia a Professor Anderson. He nai pepe mo ia ANU. Nea whai kurupu ia ai. Iyo. Nau mahe nea mo I kakai he. Nea kiki o kāwai. Ka nau mahe ni mo I kakai na nau he kurupu koe ni. Na nau pehe he. Koe whai mea pe nau pehe. Aruia koe. Nai pe mai toko tahai a ta aro koe poto ia o whaike o vale. Kakai he koe kakai koe na nau fotu e ka e ngahi movement koe ni. Koe kakai na nai pe he na nau poto. Pe nau iloa he mala e a ko mo hea. Nau mo whakatupu e mea koe ni maha koe nau whakakakano. Fotu pe nau tolu pe nau toi mo e sia pe nau tolu. Pe nau toi hanga pe o viteki mea he. Nau alu pe koe ke foi mea koe aia koe hange koe tasio koe ke le volo koe mea koe ni. Alu pe koe me ne
ko te manako I hata pe ko te seo whakawhawha I hata alu ko te whakakwa o pe ko ahuri ke whituke he o kai lewa ke to e nofo ia he mau kai alu ke tae mau ka mata lewa ke whende sai so to ki ata mai o ki taia ke toko taha koe ni I he aho moe pō he aho moe pō he koe me ia e last o ne whai hangi koe tāna e se ana koe ni hanga he last ia hangi e koe ha kau tau alien hangi nau tauria invade hoto ata mai o no fo ia e ia hanga lewe last ia novo pe ho ata mai o o we si ai Ia paka mea whoko iau whikawakia moe mama oku malawa pe koe hae mama kua au kia to tukunga ta mai mo te moi whaka morare malawa pe ke hui ko te moi whakalotu ke ne lava he ku tau koe tau whakaukau koe kia ha mea ia elusante lava tauwhi that's right oku I kai kia ha mea ke ne puke e taimi o tau whakaukau ai ki ha whahinga mea ki ha whahinga mea pe koe natula e ata mai to know to find out, to inquire, to be aware, o confine, koe poinia. O ka pa u te strong enough. Koe poini, koe malava, ai kou tānoa ke a Paula e apostolo. Malava ke te lava o mapurei. Iyo. He kono moni o tau mata ko toa pe tau sio ko toa pe ki tangata tau sio ke fefine tau sio ke ha ka koe malama koe ke confine ke mapure o to ata mai ke o te toia koe taimi au hu mai e hori kovi o sai pe te sio kita ke fefine po sio ata ngata fof koe ne taimi ko alwai e te whakaukau o te hori ho to loto o alwa tu ki mui atu ai koe taimi a koe ku hu mai ai anga hala koe ni koe lasti So it's amazing about te lava control e mea ko ia. You're an amazing person. Yeah. Koe arile vai a koe ko arate te mo'i ke foi. I think that a person like that oku strength and character. Oku whaingata alu sane, oku tau sisio tau tauria. Koe vai ko. Koe whakatoka mai siwa e lea ata. Tō anga ia kakailahi he historia mo ngai nofo. O koe kua mea, koe ke tau tānoa tatou pe whaingofua mea koe ia. Iyo. Ka ko tānoa pe I tonga mātua vai kovi oku. Ha. Ia whakafo I lea Vai kovi. Vai. Mahalo hala. Mahalo ka wheu ngai rusen na whai ku he ku hao tahela ia. Na whai ku taloi. Nea ngō ku ofa pe ku hao pe ta tānoa he loi. Vai whai ngai mea nei. Nei kai ki ta whapapau, ka whatawange pe to koni mai ka mamata ke maha tānaki mai ai mga pau ka ta whiala ke ta tānoa Aro tue lia ka ke na whatutun. O te uwhi mawa wea ke hu mai ha whaiwhikau. Peko ha tangata ke whai ha ki discussion o kau ke u. Ke he ana hawa ke ko ha whaiwhikau I o storytelling. I ho vai mana wa kai ke. Kai ke. Mahalo apite koe me koe ni koe angahala ia fitu angahala tā mate koe ni koe mea maho I ngā opite pe ton ki tau whakakau mau pe ki ai whainga mau pe lotu mau pe mahalo apite mo mea mai I he hoata koe ni ke tau poro kalama o whalaheat ke tik moto koto Mahalo apite